Yengbiraba Punamapu, Sharatchandra Sharma, Nasigi, Sayol Sagi, Janda Manipur, Taram Noxari, Nasi Janda Manipur topics, pet of rain fit river Saibani Matudi. Today, is Nongi sing a book Tanjava, Nongi sing the Akanda, Nongi sing in a book Tanjava, Tudel sing Sigi, Marai Boxi, Karom Dono Habagi, Tanjas the Kanabani, Tanja Lojo Vishna, Machina Karai, Matang Dono Hakana, Sep Thoubal River in a Kogi Sagi Thoubal River Conservation Committee, Garang Chanjan Kiba strike, Chanchali strike say Atopa, Lanai demand in a Tishing Harakanda, Thoubal River say. Pan say Aduga, Masay Mayam, Pumbana Sinavayaba, but of the Takna Chana Ribashing or Benina Masai, Molan, Basay Kang, Balakpang, and Bugi Tanjadu, Oide, Adunarang, Setangai Paduna, Ban Koropa, Bangi Kong Chankalak, Wapam Duni, Aduna Masiki Tanjasi, Thoubal River, Shape Thoubal River, Matang, the Puna Lakanda, River, Turel Sinkin Low River Togang, Sekam, Lowy, Aduga Turel Sinchina, Equida, Pidi Bacanava, Mu Visati, the Pidi Bacanava say, Puna coming away Tanjam, Loja Kalakanda, Masay Koinasiki topic in Pucharakoni, Low Langan Bidabagate Singh. I get it into Pambidi say M. Roshan Singh, researcher, river and Platney at the same time lecturer. Langmaidong has secondary school gisu lecturer ni Roshan say a Roshan Buta Ramnoxari and Bada Roshan gi oid Lincoln video say Akoijam Canoni, Lourembam Biswajeet, Nasi Biswajit and Subadunane, and by Lourembam Biswajit meitei, managing trustee, people for animals Manipur, Biswajit Buta Ramnoxari, Biswajit Hanus Yogi Reatuga, Biswajit say. Ani Subasta Kitang Sing Dog to Yaduka. I hate the Tanga Pami Nijarichu, Bishajene, Thoubal Akoijam Bishwajit Singh, Chairman Thoubal River Conservation, Ayoza Bishajit Sutaram Noxari. Yanan Buse, Pujikangarangi, Bungi Karigi, Murukanda, Maru and Sanction, Bidibu Kongjang Sing say, I say Hanasu Panjabin, which is Madrid and Dalujabane, Conservation Committee, Yananba, Narang Bangatotana, Sagi Dimano, Poster of Pose, Lanaiba, Manipur, demanding Yam Tenere Bankova. To tell shut down and strike Yam Sang Kova, Atopa issues in the Haitai. To Yam Tang the Topo issue, Ogan Kalingamada, Turin can seek a Hibagi, Kongjang of Lakanda, Pusto Opposite. Hanasum among the Su Keke Kara demand her like Himalaya to the demands in Butada, but the sand mining, Maruina, sand mining Karigi, Matangsi and kind of strict regulation, strict rules, Sema Matok Dani Kaihana, Lake Mali. Swagi area, Maruin strict regulation of the Kawa Paduga. Yam Tong the Tong, the Yam the Tongam Damni Hanatabri, when the Tamal of the Ban Koropa, Matusu Mayam Gini Matuti, Turin Kansi Havigi Matang, Sekama Yorokim no Sinibus in hand meeting. Han Bada Miambu, Ramosabal and Lona Kundari. According to Changchaliba, Equi Kongjangasi, Tongan Club Organization, Mayam Singina Magi interest, Magi level. Covered the newspaper the Tongan was in says the Tongan Magi Apamba Turil Sibuluhan Bagi Sabi Actovagi Pium the Equina complain not Hagadra covered the camp in Nagramatum Hovoda Equigi a home Basina Uraktabadagi Equi Adum Wakalon Manava Club Organization Punjalaga Equi Karimbakra the Equi Tauraga Equi Thoubal Turian Kansi having Wakalon Manava Organization Club Organization Punjala Matum says the Equina. That 5 Ekoi Tongan Manipur government gi Tongan different departments in the Ekoi Chet Hazay. Adu Matungi follow up Ekoi Matam Queen Ngai, Adu Matung the Ekoi date 13 the Ekoina Madudagi Ekoi follow up to Equina Ngai, Kodokitang Taptava, Equina change, not Equina Pigiva, Kogi application, Kogi demanding do Tabak in the Torpa. Gi kitang slow chat pa haiga da kitang tap tharak ba u badagi ekoi karimba education ma yaudra di natragana ekoi sarkar si natragana mari lena ba department sing sina kitang steps se thujana na ba haidana ekoi koi democratic oi ba kongjang khara changjan ba adum nakan nagan tore Thoubal Turen gi torban da tari ba khungnung da tari ba club organization mayam sing sina ekoi mai magi local da mai magi level da ekoi sedin protest ekoi am ing sing na dum tawjabani aduga ekhoina hojik changchalaiba khoigi Thoubal River Conservation Committee haribasisu ekoi club organization 35 club organization ni koi from Yaripok to ekoi Lasangdem Thogdam habidi Thoubal Turian gi marin ja leiriba masigi club organization jingsini kon konjan jabse masesta ekoi government gi ekoina namit humni gi matam pirabawda ekoi haibdar ekoi agitation 3 days 4 days gi matam pirabawda ekoi karigum bakra Tarokada na koina yamna positively khanjaba adu tarokta badagi ekoi hagi matung date 17 si ekoi karim khara di tawsi mayam tabi na wa haidana ekoi
Thoubal district ki kana ko koi kanoda ekoi paper da kitang ekoi press mitu da koi nakan da gi haina rakpa du myam ta gi kitang soina khar su yaw gi ekoi na kau gi basi Thoubal Turel gi paring da leiba khunja sing gi paring du ne ekoi na kau jagi basi Thoubal district haidana ekoi na di haijagi da ne adu myam na budi Thoubal district ne hairakna adu budi hoi khar sengtok sin tongna khre ekoi na ba aduga masesta lakpadagi di ekoi khangogdana ekoi government gi authority haitare sarkar koi gi respected DC na ekoi gi committee ga wai saji haidana koi harakpadagi yamna welcome tawraga yamna haraujana ekoi pung 10 adai digi pung mayam kuina phaminai ekoi pung 10 adai digi ekoi phamina basina ekoi makoi gi action taken mayam singsi ekoi da nangai hairam draga sinu mitu da di ekoi yam moi action taken mayam tawle mi chathadana ekoi dead latest moina phone pasi date 14 da order ma thomi madugi order du da ekoi satisfied oi jaraga abdi khuda moina ye chel bai singi arubasi hayeng eta phan be aba pasak oi dabani na koi matam khara di ngai la si ma koi gi government la kholi bai koi gi action taken si koi su matam khara ngai la si koi su madum matam khara ngai ba chungmani khalaga koi gi ban hai gadra koi shutdown du koi suspend tau jagi ni okay ban sing asai gi loigadaba matam tu dagi ngan khat loibuduni sam nare kan maram di assurance sam pirakpa remedial steps sing lakholani haibagi chap chaba assurance pirakpa dagi and plus khongjang changjal liba committee ki side dagi authority sing bu thaja jabadagi khara thenga su thenga thaja badagi bando tension gi bani haibni som amrom dharga thank you menoina ai Biswajit ta lakchatingi da aina Roshan da lakchaning buse maroina hujik se hujik ke hitare turen gi singna chen ba ising turen ni singna imai chona chelan jaba khoi gi turen sing ni no nong gi sing na haibni sorry aduga nong se matamam da di nong gi sing sina nong ju tha da chelasu nong ju tha loira kan da su adum khara nong ju tha da chen ba chang dai handa jara su adum chelaga lei jabani sam na haga hujik lai ba phibam sing se almost countries perennial rivers are turning seasonal haibe phibam duni haidi nong ju tha da khaktam imai chon ba chen ba nong ju tha hek lep kan da loi kan da dum kangwai phim la swagi area si kamai ubi aduga Manipur su swagi phim se dum naksala ko malen khan bada swagi area sing ki hanan kamai tham bilingi swagi haidi perennial rivers reduced to seasonal gi keno reduce to koi matang se akoi kero di Manipur gi river sing si di akoi gi un sing dei horok pana de mani sum na akoi gi Himalayan river oi taraga su akoi gi snow level gi makha da leiba sing dei horok pani na ma di akoi gi perennial na te hariba माजे सीजनल ने अदु सीजनल ओबिसिटसु अमुका ना हुजि लाइ पोती केना मतमदा अखोई क्लाइमेटिक चेंज gi oiba osak yarokpa adi nong si hanadi inga inga matamda nong si taraga June July da nong taba kotpa haidan magi si monsoon schedule lam lejan baji huji lo in kai re hoji ti February da su sing shawai da thokani nong taba gi kana matam si se laitre masi khoi gi climatic change gi sowa impact amani aduna adi at the same time khoi deforestation yam tore मैम खंबी दोनी मणिपुर की सिंग से अखोई डिफोरेस्टेशन की चाव समस्या मायोनरी मरमदना अखोइना नोंग से हे तारक मतमदा अखोई फॉरेस्ट सिंग इंटरफेस ओरिने आदि खुद एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस फॉरेस्ट इज द इंटरफेस मरक की माना अखोई फिल्टरिंग केरोने नोंग से तारक मतमदा फॉरेस्ट द लेदिबा उवा सिंग जमना kai hoktardi mai plant sing duna mai leaf sing duna intercept tawdorimni adagi aerial streamlet oy laga tapna अखोई ground da अखोई absorb tawdoine the most of the water will be absorbed by soil and by underground water. Ado koi ni store tawar thambaga even more than 1 year koi ni store tawar thambanga me. Koi si Manipur thari ba in that matter in India thengai si karam tam da koi nong head catchment area da ta kharaga koi kadak the heta koi gi makha koi lower risk ta yora flood thon bisne within 1 hour. So this is a serious concern for the governments, civil society organizations about this changing scenario of the rivers and floods. Okay, thank you. Biswajit Akoijam Bishwajit no Lourembam Biswajeet in lakchaning buse maroina min di khan doini sam nare kanda people for animals sing asigi debate ta kamai ngasigi agenda Manipur da kai gi yor no sam nare kanda maram di sanga sing se kanba aduga sanga sing sida thoklakpa kai tare hak khongoi na bai tai sanga gi songrom da sang animal do also have a ngasagi own rights haiduni adu swai da phajal laba pujal laba aduga mi ne kharam badagi rescue torok swai sing se people for animals gi yang lamu changchel liba kai nom ne dunga si turian gi kari gi matang lakpa kanda ngasagi people for animal gi keno se kamang yor no se hangningai ne yes aina haija do se sa nga nungsiba mi duna
हेनने मियोय बसे नुसिदोर सम सम दारे कान दुगा इसिंग आइसे तनबा थानबा यादबनिना थकनबा इसिंग मरोइना थकनबा इसिंग की करिगे हाइरो रिवर वाटर सिंग सिने कोई फुल्ली डिपेंड तौर लेसे अदुना थौबाल रिवर मोसलखपा मनाक येत ताबा मी सिंगसिना तुरेन की इसिंग से मोलकपदगी अवाब थेंगरिबा सिंगसे स्वाइ से मिट उइसलगा लेबा यारक्तबै तंजादुनि पेपल फॉर एनिमल न चंगिन बिरे से इजुम खंजाबदा बिसु इन ताजाबदा ऑलरेडी हाना सेंड माइनिंग की करिगे मतंग तो रिप्रेजेंटेशन नमा ऑलरेडी थाबा माले अदुगा होजिक फोटो करी स्टेज लेरी अदुगा जिक लेरिबा थवाल रिवर एज ए होल बर्निंग ऑइन लेरिबा मोशन बा मडी वाटर रखपा इसिंग सिनबा यारक्तबा सेंड माइनिंग की लेरिबा प्रॉब्लम सिदा याना न कितंग थंबिनिंगबा हाइदी के हाइतारे फास्ट केनो हाइताय अमरोम दारगा मयाम थेंगनरिबा अवाबा सिंग कमाइन कोकनी हाइबदुना कोन लासु तंगाई फदर रिप्रेजेंटेशन का थारे इसे करी दैनो गाइदु कितंग सदोंग तक पिते याम समाय तौनी चुमे इकोई पीपल फॉर एनिमल्स हारगदी साउचे की हेना थोयबा तु मसान ताबने दुबो यामन हुजिक ताबिरि दो मंगाई तुरेल सी इकोई मियोबा खक्त नतना तुरेल सिद लेरिबा अपिक पतिन गांगदगी होरगा nga mana masing खुदिमकिसु यामना मपुंग फाबा मखोगी मकोन मखोगी लेबम मसु तुरेल सिन ओइरिबनी मदुगी मियेंग दुदा दा इकोइना मरु इने येंगलगा इकोइना हाई कोर्ट ता थारिबा रिप्रेजेंटेशन असे दुगी मियेंग दा थाखिबनी अदु ngasi gi मिफम असिनदि साउचे की नैनबसिना खचिक मताइदा थमगा हेन मरु ओइना मियोइबन हुजिक थेंगनरिबा हाइबदि थवाल तुरेल दगी चारगे हिंगलिबा थवाल तुरेल ग मरी लेनबा मियोइबा सिंगसिना थेंगनरिबागी अदोम नाकन दोइना नैनबा नंगसिगी नैनबसिगी मतिक चाबा फिरोम ओइगनैन खले अदोम दोइना इ मोचे थमजगे यामा सुमाय तौबनी तुरेल गी इसिंगसे मी मखल यामना सिजनै लौमीसु सिजनै सात्रसु ओजासु महिरोइसु अदगी नुंग लेंगोय पेक मीसु अदगी वोक लोइब मीसु ये लोइब मीसु याम लोइ सिनैबको अदुबु नाहवाइदगी मागी लेवल दा मागी सिनबा याब चांग दा सुम सिनरंबसिदे हुजिकति मुक हिंबगी कांगलोन ना हाइगदरा हुजिकी सोसाइटी की कंपटीशन ना हाइगदरा हुजिकी हिंगननबगी ओइदकलिबा अवाबगी फिबमसिदा थेंगननबा ngamnanaba होनरगलिब्रा हाना की मागी हिंगननबा होनबदा अकोइबगी खलदा खसिक खसिक तंग कायरबजु पुलपुन हिंगनना याननबगी फिबमदा लेरंबजि हुजिक ओइरक्तबा हाइबदि समना हाइरबदा थवाल तुरेल दा मैहोरोल दगी निसिंग बथोक्तरम मतमदगी मियोय कया लेंगोय पेक्तुना इमुंग मरुंग पुरागा सात्रना मजा मसु मयाम सेमना लाइबा दुगुम थवाल तुरेल मनी तुरेल असिनसु अमुका मदुगी मखा तारकबदा मियोय कया इमुंग ला कया मुक इसिंग अरुबा पिथागा जेनरेशन कया सेमग्रबा दुगुम तुरेल मनी मदुगी मुंग मथक्ता थवाल तुरेल असि हौकिबा चहे मनिदा लाइरेन मसा फावबा लेरंबा हाइबदि यामना बायोडाइवर्सिटी से यामना एक्टिव ओइना यामना क्लीन ओइना ग्रीन ओइना लेरबा तुरेल मनी अदुगुम्बा हिरम खुदिमक्ता सेक्शन खुदिमक्ता मतेंग पांगलेबा थवाल तुरेल म ओइरंबदो ngasidi लेंगोय पेकपा मखोइसु इसिंग थकलिबा मखोइसु वकोन सारिबा क्लब साजलिबा मखोइसु तुरेल जेगी दमक्ता खलक्तबा मागी हिंगनबगी मायोन सिदा हेन ओनसलगा आइगी नहांगै तोर मोमोंदो द तौदबिदा हेन प्रॉफिट लैननबा हेन काननबा फंगनबा अतोबमीना करी थोकने अतोबमीदा करी अवाब ओइगने हाइबसे खंदना तरोपगी मोंग ngasi थवाल तुरेल गी फिमसी ओइबनी मसीगुम ओरपा कानसिदा पीपल फॉर एनिमल्स अमदि खोइ ओजा खोइ याम होय होना जरिबा संग जरिबसी आइगी ओइबा इंट्रोडक्शन आइगी वाहिदा ngасai खोइना मरु ओइना थवाल तुरेल हारगे इशू सि पुखटपा कांदा मनुंगी फुमगा चलिबसी लेंगोय पेकसिनी लेंगोय पेकसि यामना मणिपुर हुजिक थवाल तुरेल की इशू सिदा यामना पॉलिटिकलाइज तौबा यामना स्टेट की इशू म ओइरेबा लेंगोय पेकपा अमति इसिंग थकनबा हाइबा अनि सिगी बैलेंस इन चली लेंगोय पेकपा सिदा अखोइना आइगी ऑब्जर्वेशन द उजबसी लेंगोय पेकपा से मेहरोल दगी पेकलाबा निसिंग बथोक्तरबा मतम दगी पेकलाबा अदुगुम्बा बिजनेस नि अदुगुम्बा हिंगनबगी लंबीनी अदुबु ngasidi मतम मदु तौरंबदु का याम खेनना हाइबदी एस्कावेटर मशीन अचौ थादरगा मोहि प्रोक्लेम गाना हाइबा अचौबा टैंकी चगागा पानबा अचौ खुलाइजा थादरगा इसिंगी इमाइसिदगी मीटर 3-4 से लेंगोय से कोथरगा मदु चिंगदोनो पैखलगा मी लेबर कया थादरगा चामधरगा मदुगी मचुमजिना मखा ताबा इसिंग जिबु चारिबा मयामजिरि इसिंग अनैबो इना थादबगी अचौबा दुगुम्बा यामना येंबा ngамदबा यामना खुदुंग थिनिङाइ ओइबा फिबा मनि हुजिक चथरिबसि एकोइना चथरिबा खोंजंग अमना तुरेन सि कन्जे हाइबना चथरिबसिना हुजिकी लेंगोय चामबिरिबा लेंगोय चामगा हिंगलिबा मियोइसिंग असिना उरिबा मियंसिम सि एकोइ तुरेल बुनुंगसि जबा एकोइना मखोइगी सिनफमबु लेफन गदौरे मखोइगी चखाउ थादत गदौरे हाइना एकोइबु येंबि मदु लोमदा एकोइना चंगजंगिबा खोंजंग नते एकोइना चंगजन जरिबा खोंजंग पीपल फॉर एनिमल्स चंगजन जरिबा अमदि एकोइगी थवाल रिवर कंजर्वेशन कमिटी ना चंगजिन बिरिबसि आइगी मोता इना नैनजबदा सिदि तौजबदा एकोइगी मोते एकोइना हाइजबदि थवाल तुरेल दगी लेंगोय पेकपसु गाइडलाइन गी मतुंगिना एक नयाबगी मतुंगिना पेकपियु इसिंग सिजनरिबा मिसिंग इसिंग थकपा यानबा इसिंग चेलनबियु
ising turen gi ma khongban da khundarai ba mi sing na su ture lu na na thambagi haine bi thambiu haibarom da sangsan jabni adu huji huji oiri ba phibam sida di lengoi pekli ba makhoi na su na khoi na ngamaga turen da lengoi pekpa thinge ngamaga thingu lengoi chambai khoi su ngamna ba chamni haibarom da khoi gi hingnabagi lan thingnabarom da lan ta sengna ki lan mo rom da huji ji mayon ji onse lei madugi khudong sa ba si kana gumba puksel pikpa sing na lawraga sum political gi ba mieng da haja batare yamba ruling gi lamni natraga opposition gi lamda chen ba tureli ruling gi lamda chen manate asugumba protocol da issue jibu politicalize tongna ba madui khudong chana ba longna ba sum yam hona da banate madugi matang du da mu ena uzabana Thoubal turel asidi ruling gi mi su chari opposition gi mi su loin chari adu go je khoi committee sida people for animals ta yauri si ju ruling gi voter sing su yauri adagi opposition gi voter sing su yauri turel asidi khoi khudi makini lingoi chambam sida leiriba praja sing se ruling government gi MLA amagi minister amagi voter sing ni mali nate haibagi su sing su mayam puthoi madu lali madu khudamak to amta khoi political lom da sing laga madu sing gi ba khongdang sing nate khoi na khaki pamjabadi yam ai usi madi hena madik chumna hajarabada Supreme Court na hokiba 2012 ki February ki tang kun gatareta turel khongnung sing dalengoi peke hairabadi district adu dalariba deputy commissioner na head oiba district environment impact assessment authority haiba malinkhalaga makoina lengoi pekpa yare haiba ge ayaba pigadabni ayaba adusu ministry of environment forest tagi approval lawraga ayaba pigadabni adugi matung dalengoi pekadabni haiba yamna marik chumba odaram lekhi odara se khoi Manipur da karigumba yamna actively yamna solid una chanaba tardi ngasai Thoubal turel gi mathak talengoi pekle mafam sing asi aina yaba Supreme Court na hairiba guideline natraga environment and forest na piriba guideline asigi matung ina lengoi kolabadi Thoubal turel se lengoi su piba ising ju piba bibum khudimo hingba yabi ising mo ini habi se gi moni hai maruina ngasai gi cheliba turel mahuksa lairembi gi ngasai gi piraba leramaba khut kanone khusem gi kanona te mase khutna semba nate mahuksa lairembi gi khudol ni miyoba samaja aduga madu gi ihan han base thakna bi sing iduni kona mu leina ba khotna bagi yum sarakba aduga swai ra kana yum sabrom sang kanda lengoi mathok tarak patagi sum oira iba phibam ne habani sum nara kana aduga swai da politics tawbadu kaya nungai do mande phadong mande haidi phajadong mande habani sum na tongna gumsi phatte adu aida ruling gi kari gi ngasai bisun panbi ruling gi kari gi kain haiba poto adu aidu am khara akhuba mieng mali sum nara kanda aduga turel dudi mahusa lairemina pibirambani Maduaidu Mantri ne MLA na piramba aduaida yat piramba natraga tawbiramba turel nate mahusade lejarabne aduna mahusa lainembi khaldu kahendana puna mangna madunga nga chatpaise khwai phabi potune haibani samda aduga maruina Akoijam Bishwajit ta mung in lakchaning buse sai Bishwajit na thambirakpada Lourembam Biswajeet thambirakpada yes lengoi pekpadusu maigi punsi hingnaba livelihood amdi orakadu ni samsana maduai talakpa paisa maduni ngumnung purakpa adwai kanu so area so inkamda sungu duna kala chatpadi yadu di mande du lai wafam di sen mining lengoi pekpagi wafam lere aduga turel gi sing motlandaba ki swai maram di thakna chanarimina swai ani si punna chaminaba yagadra natraga masui conflict se dum leidou jala praja sing na suwakhal tabidaba khara tabi khara watpadagi swai conflict se sum chok thorokpa natraga na punna chaminaba yabi engel leijala chok thokpasi chok thondaba pixel ba yabi film oigedrasni ayama egi observation da ai thamjage aikoina hoji phawda akoi Thoubal River Conservation Committee na ngasi phawda changjalak pase sa aikoi gi target na koi gi theme di aikoi Thoubal turen si arubai chel chelan ba adum turen lam ohelu haibgi slogan aikoina changjanjarak pase masesa aikoi na ngasi phawda aikoi kanagumba lengoi pi ba aduga lengoi pi ga koi gi hingjari ba kambu singsi ta aikoi na particularly koi ngasi phawda blame tawdri aduga abadi makoisu makoigi hingjana bani tawdaba ya da maju thawak su daba ya da bani lai thawak su hanji makoisu ko aduga aruba isel isingju khoi phanghalwa isel Thoubal turel mayang kangiba natragana aikoina aruba isel phangdriba se phangalu haibasini aikoina aduga aikoina sum chachabada koini yengbada su aikoina Thoubal turel si aikoi koigi ukhul district tagi horopani khoi mi sing tagi horopani na masigi mafau dam gi matak ta su motli aikoina hujil lairiba lengoi piba jaga asida khakta gi molak pan nate aikoina ubada dam gi matak su motli adu itargadi some source aikoi gi oi hujil moi lengoi piba si sina another factor moi bisu yai koi Thoubal turen molhalak pagi but
अखोन उब फंगदब खरसु उलैरी मसी सिंसे अखोई मरी लेनब कंसर्न डिपार्टमेंट ना अथॉरिटी ना यंगजन बिहु सिने अखोइन हाइजरिसे मरमदि दाम की मथक की इसिंग सिसु अखोई यम लूना लेफम थोबने अदो अखोई हुजिक क्लिफ अदुम लै दाम की मथक की इसिंग सिसु लूदे अदुना मसी कराइदगी होरकपुनो हाइबसिसु अखोई यंगजन बाबजु तोई मरी लेनब अखोई कंसर्न मिनिस्टर नत्रगना अथॉरिटी डिपार्टमेंट सिंगसु मसीजु अखोई यंगजन बिबम मथौ ताइना खनजै अदुगा मखोई हुजिक ngarang asi no manini ki dala iba ekoi pothok kano si scenario si ekoi na ubadadi main factor di haigadra ekoi na khongjang ni changsal matung date 13 gi matung degi de ekoi thawal turen si khara makai di lu na sele khara phagal hi hojik se aduna masi tari gadi ekoi na thawal turen hangai nairam basi sam kana gumba khara gi personal na tragana private kana gumba khara gi khuttal leibadong na tawbasi ekoi su nungai tawa हाइबदी नहल लगे है नौ नहन बे आवा अदु लुहन लगे है नौ लुहन बे आवा सिमगी फिमम द लेबसी एकोइसु नुवाइतबा अदुगा ममांगदसु एकोइ इसिंग सि आंगांग मंगाक्ते चेलमदना लेंगांग ngakte चेलमदना तबदगी एकोइ रेस्पेक्टेड डीएफओ न थिंगिबदगी मदुगी आंगांग बसे मदु प्रा तोखरे मदु एकोइ यामना नुंगाइजरु याम हराउजरि मदु मतुंग खरा तारकबदा नि होजिकसे प्रा अमुबा होइना नि मुसेले प्रा लाइमु हाइगदरा प्रा अमुबा प्रा मदी नि सेलिस अखोइना फिजिकली थाबदा फिजिकली थारगा सिन मतमदा फिजिकली थाबसे एलम सिनबसे 2-3 डेज फंब ngamde aduga अखोइना मुक्सु मासे मोस्टली अखोइ थवाल तुरेन की खोंपाना तारिम मैम सिंगसी अखोइगे पाइप वाटर फंगबसी 10% अंगतंग वरबे सप्लाई वाटर फंगबसी याम रिलेटेड तुरेन की सिंग दलोन डिपेंड तौबने अदुना अखोइ सगी लखोइगी अखोइ लेना मैम पोलकपसु यावनरकपा अदुगा तोंगान तोंगान डिफरेंट अखोइगी डिजीज थोलकपसिदगी अखोइ एंगल मैम सिंगदगी अखोइना मैम सि तानरकपदगी अखोइना थवाल तुरेन सिंगगी मपान तारुबा मियोय अमो ओरुबगी मसिदे अखोइना ममांगदे उरिबा मैम सिंगदुगा होजिक तौरिबसिगा सो मेनी चेंजेस होजिक निंगथम थागी मतमसि मखाद चेन मंगा अखोइ उरिने अखोइना मतमदु सानबा मतमदा अदगी हौरिबा अखोइगी नापी अखोइगी हैबिटेट मैम अमजु लेरिने मदुदना इसिंग सेंगनबजु ओहलमिने अखोइदे कंग अदगी कै मैम सिंगसिना अदुमा मैम सिंगदु होजिकति आमा तलेद्रे मखा सि अखोइगी खोंगना नेटबो नुंगाइद्र हंगोइरबा मफम ओइने हाइबदि असंदे पुथरैबा मैम सिंगसिना सम फमदबदगी अखोइगी प्रा अपुम मसादौना होजि मखा जे लेरे फिबम से हाना लेरम फिबम दुदगदी अतोकि मति खोंगरे मदुदि साइसे तंबदा दुगा उबदा येंगबदा यामना अखोइगी हाना लेरम फिबम होजि लेरे फिबम याम चाउ खेनेबदुने अमरोम द इसादा ngakpa इसादा नुंगाइतबा फावबो खक्तु नतना हेंदोंना मदु कहनी कनादा तंबुनी कनान वखत ताबिनी गाइसे अमु खल्लुबदा कोकसे फुंबंगना बाहायबगी तंजादुने रोशन आइ लाक्सनिंगबसे तुरेन की सिंग हुजिक लेरिबा प्रॉब्लम से यस मदी की करीगी लेंगोई पेकपा दुगा मखा तारकपदा पेक थोकपेसिन की नैरमिना मदवाइदु अनई बसिंगोन चेलकपा सिदे दु माउना साने अदुबु ओइरै फिल्म से वाटर वॉल्यूम द हंदर रखपगी फिल्म दुनो ओइदोरिरा नत्रगना जगह जगह दा पेकलकपा इवन मशीनरी अचौबा सिनरकपई कनोदरा मैनुअली सिनरिंगे दने कैसु कायरम दबा जाला स्वाइ सिन खतंग एक्सप्लेन तो तै रोशन मसे कनोने मसे की प्रॉब्लम से खोई मणिपुर खतै नतना ऑल ओवर द वर्ल्ड थिंगनै से अखोइगी खुदमना सौ तुरेन सिंग पृथ्वी ममिंग लेरिबा खुदमना चाइना की यांगजी रिवर हवांग हो देन अखोइ सिस ब्रह्मा की सलवेन देन सोगी इंडस रिवर इंडिया की गंगा रिवर अमेज़न रिवर ब्राजील की लेरिबा देगी ला प्लाटा देन अखोइगी मेक्सिको यूएसए का रियो ग्रांडे रिवर दीस आर मोई सो रिवर्स इन दे आर एट रिस्क दे हैव फेसिंग प्रॉब्लम्स दिस प्रॉब्लम इज नॉट ओनली फॉर Thoubal river it's for most of the river of the world. Okay. Naksalaganda. Although I see Thoubal river ki problem si Wangjing river ki problem ne. Then Nambul Impal scale the cocket and Kinabe go. But the Hosiki climatic change hoisi yamna atu matamda a very small micro scale change lay 10 days 20 days da. Awana miyamshi. I couldn't win among the quick say couldn't win ice S has a quick pre Cambian Pirota lay because he a million Janipan he Satuk swim with them. I don't know them Ordovician 500 to 400 million years. Then a quick carboniferous period Pelesocian and say million and Sunishum Kalakala home is like climate home. I do how the Mubana lack what they will lack to Kuidric or Pelesocian, but then a Holocene Pirocale. Maybe lack what they home basic inside climatic change, I'm too sense to sell. Then a population population yamina economic activities in the Hingdabadi Adam Kaida Turian sea Turian Navy Turian Tam with the neighbor. It should be the river should be free
from any sort of culture and economic activities. Human interference human interference so that the river ki natural course adum lai jaga dong lengoi court pas interference ado ai hai nang sai yes ngasai ge pai lak pa ga dong ma kitang particular kan one specific area da la kan da ngasai gi len sand mining se machinery heavy machinery sine mu ta manually to wi ba duga sen si so morom da de nong ju tha lak pa kan da sen putha jarak pa masi kai no ne akhoi gi say nature is sufficient for human need, not for greed. I akhoi mioi bana tawrei ju si sagi environment ki kano do khoi khaludre ba ai sagi aktangi lengoi du gi sian khadu ba urakta buduni ada akhoi sustainable so called sustainable development si concept everywhere akhoi si akhoi target tong ba di school gi curriculum da kari da yauri si sigi policy ne ba development to matam da any kanom to matam da khoi gi sustainable oibra agriculture do ju sustainable agriculture then sustainable city energy free industry. Government interfere to because river is for water, not for the sand. Turin have see my source. Turin jina whole to see Makad zoo Thoubal whatever Lourembam ko. Quite most important thing is the water nearby resource. If water the more target the resource resource is we call resource when it is useful to human being. Either polluted water to the we cannot call as a resource. This is not a water resource. Either the water resource ministry na madu intervention to batai, good things in batai. Why such kind of pollution to the downstream occur? Either the way people talk pasang di hen a piabra. Eta mining to don to konunda. Tautaragadi that it should be banned by the government. Mato itu taseng haradi yenga lebih betul tadi yenga kui nerak padu ni sam dari kan mesin ke putar isi karena yenga hok dapat tung nom deh putar tu orang mang deh pur borong ni yang cina dah borong ni mato itu yang mana tinggal mereka di sini film celah moy dam ni hujung lagi di amorom dari ka sam jawab perjalanan ngak tu ibu ni na aku lagi puksak thatu ribra hai question nam su yam chong tori to begini aduga lai wafam di hoi lengoi rusu maru di maru ni lengoi du puthoga mayam ama imung punaba khona bai tanja aduga yum chada bai adabagi maru rusu maru bani but at the same time yum chada wo mayam aduga lengoi pekto mayam sing thak thak kamai tok dono yan adu si but text reverse se water du ni maru redi send to secondary ni have ni tambi Roshan sagi akoi masi holistic approach sam changi koda moina praja singna turienda si hingbai ni more important ne environment si secondary la environment is secondary. I Sarah Hindu tardi, I language toga, Makai downstream, the pollution, Tokonedo, Madu, I survive human nature. Therefore, government from different angles go. She producing cooperation to sang. And the Labula Mangsing the Aquil, young hang to lay, who's it? I do Turian Kunu, Manu, the post a ton of Togai, Kokai, do my quick Henigo. They about Togai, anyone to Henu Tamatan, Loina, Lani, Sagi sedimentation to passing the process in Toba, do Mura. Then gi to ban gi nak yeta khogi manung dai te ngun ko shan yeng badu di man amok pa yung ngai ba adu yung gi adu sai gi napi sing bidu khoidu ga lon phukto ga tharakan du di sai gi nong churok pa sing charok kan di sol sing du makha da jam long song thare samna praja sing si hingna bo hona da mi sing yang pani na min sob livelihood ki da lingoi pek panung pe pu turen da khung thangjala pani ok lobi khang de kai khang de adu puna maktu praja sing ju yare ma khai turen na city free of any cultural and economic activities dukan sajal loisi ade any cultural gi kanom mai khoi semjal loisi free of kano da khoi yare ma khai free oina range sing selhan si uwa sajal si hingna bani nganga ki kano do thau pai ka putuna ya do mande mayam ai khakang na taba mayam pun hingna ba duga tung koi na hingmine ba ba wafam sing aduga phibam sing do purok na bhona bi na bagi mathau dun tar ise Lourembam Biswajit hai duni ko hai du se amona Akoijam Bishwajit se ani su sta in khali ai dang natana ayeng musu khara jamam na dunia do ai bok jamam nani sam na ra kan da Biswajit soi matang se river gi matang la kan se hujik puti hoi people for animal gi kari gi sai gi Thoubal river gi kari gi matang option bi ko se yamna encouraging steps ne masi tawum thokpa maram di mi suni aduga Thoubal river sta sanga mayam sudum sai gi khongda pham uri hai bi wafam dune Thoubal river gi kari gi matang to budum phare aduga as a whole Manipur gi yeng bakanda nambul si so angak pa phibam gi lobu ya da ba phibam rom da lakpai phibam dunia morom tha ri aduga nambul yam lurishin loktak ta gaida ta ba loktak ki men kan hai tare supply hai tai
aduna masi mot khiba masi mosalakpa thingouda hai sisu achauba phibam amde koida pirakadoni yam negative oiba impact ama swai gi namun turengi matang gi kadi gi swai sti hujiki lediba representation Thoubal riba gi da thabi di maina swai sisu kitang pakhat bi yaro drashne tanja organico yam sigi tarik maksida loktak ki Manipur gi miyamna magi hingnaba honabada loktak ta oheliba thohningdaba ohong basing sigi da best over representation amuju thajai hoi maduda nambul turel se maru oina maming palle okay nambul turel na loktak mosalak pagi khwaidagi maru oiba maji lambi ma oi nambul turel sina kanagumba singdi chalam daba yai adubu saujikta ngaujaba environment lupchaba ekhoi kharana chacharuba kanda nambul turel ga loktak ka tainaba machin sida plastic bottle amadi tumbang amoidaba non degradable material mayam si tan ni masi gari mapot hongkala badi khoi khumalampa kai kasin oina chona bo kupangam gada ba kichang da loktak ki machine da paidun lei aduga muyam ngai bana sarkar na su lenga sine yam kana law khongna namul turen da mot pathadaram ba lon na yenga phani khori yam haibiri ado loktak pu nungsidana loktak ki sei loktak ki hotel maming thole loktak ki larik myam leiri ado misam praja myam sina namul turel gi mapan da leiraga aigi imung amot pase namul turen nang haktang yet oi yenga haidar garga masigi amot pasina loktak ta tagane haina khandana namul ture da amot pathadari ba mising ji wakhalon ji yam anga ko wakhalon ai yumdi motra lore ko ina masi am anga ko wakhaloni aduna khoi gi representation ji da haijaba si loktak kanna mai da mukta namul turel kan biu namul turel gi oi da leiba miam singna mot pakai thada dana ba chahi chupa numit chupa gi oi regulation sembiu adigi amaro ani suba yamaru oi ri ba si loktak ki ngasai gi mioi badagi tholakpa min ubangam ba pollution thokpa ya ba material jing jin nataba min ubangam da ba haibadi labuk lam hangdagi tholakpa haidi pesticide fertilizer sugum basi sulokta ki sing molan bada namul turel molan bada topa turel sing molan bada yana chobo thodang lori ba posak amani masigi matang su court na ingsin biraga Manipur dadi aigi hingol da aigi labuk da mana masing da kaino ma mahik mata basi expert ki comment yaudana min nei yenga dukan mapu da ai sumaina mana kole hidai taroga section bugumba chang nung haise yamna scientific over regulation da natabi da ai gi wakhana taw goina tawe masigi phattaba lakado ise yam ko do masigi phattaba sina ngasai ai gi ngasai gi labu ki sing chendara kado iba hingon da gi hayang nungju thanda chendara kado iba se ekhoi hoi turen se chendara kado rin turen myam sina mu makhata na chendagi bado khoi gi lokta pa che da chendara kado rin ngasai gi tilar hidak sing fertilizer sing myam se lokta si da pulli hairiba aduga hojiki plastic myam ju thadariba tila hidak dai kai dagi loina muk thadaraga aduga yam important oiba mamana atopa lam atopa district sing da atopa village sing da plastic se ban tawdrasu imphal manu haibadi nambul tureng gi koi bada leriba men market sing asidi plastic ban tawba nahana yare masi matam yam thenga ben di tawrapane adu sinabadi yam sinari masi angak pani ben tawraga plastic sinaba haibi sisu atopa lam da leram moida ba koi Manipur thokpa yam ben thinga hengalak sinaba masi am angak po bani karigumba nambul turel gi koi bada plastic sing je sinaba yam handaragadi loktak ta plastic ta ba mor bata ba sam handani asigumba regulation mayam asi high corner natraga laingang na yengsin biragadi ekhoi gi loktak amadi ekhoi gi nambul asi ekhoi ngoi bhaga matam guina kharadi leiminagi ne haibasi ekhoi gi asai yes thank you haidi Manipur gi chadabi hai ta morum daraga kainom di yauri mase sarkar authority na su aduga law na su pak na control to ngamoi daba thinga hengalakwa ma yu takhatna phangi aduga plastic ban tawre plastic to dum hengalai aduga jarda khaini du thingbaduna maman tanghalaga henang phangalakoi phimdun le thinga hengalakpu se koi lamdam chene borom daraga somewhere it went wrong ai kenoda Akoijam Bishwajit laksa se break ki matung laksa ke break ki matung da agenda ba impact news agenda Manipur yeng biri ba punam ki phamda thuna puduna laksa ke impact news mi yeng ta dun lebio break ki matung de yeng biri ba punam ba pu mukna taram nok sari Akoijam kenoda Bishwajit laksa ning base wari budi ngasai se sen mining du chu lengoi du chu maru ne dum haiba duga khoi ihan han maru ri staying kam da thakno bi sing se river water si men wena source of maru ba sai water du ne thai bi sing ke swai do gera ma do gera la pa do gera swai de singkali sing se turen gi sing dai loi chi ka pangak tani pam toro matung da mu model treatment chathara kanda potable water supply wena pipe ta mu supply thadar ise aduga yes hujiki hariba Thoubal gi gadi gi hujik ngasai takbi bu do periphery do portable water supply system su leitaba duga mainly fully ngasai gi dependent kano ore putune river water du da aduna swai gi matang sai khan bada simply
remedial step amu paikhalani habigi assurance to pibire hare yes bandusu haidi tawgodo timing do sai lotion do timing do yogdingi da tension le amro da yam pai maram di bandu inconvenient khar de so create torongani achat wok ta kaida aduga swai matang sai haina thawali bagi matang se whistle blower moina sai gi remedial step saying se kari oheningi aduga swai matang se DC khaktana Thoubal की नतबा Thoubal की डिप्टी कमिश्नर ना रेस्पॉन्ड पिरक को दुबदी हम परे अदुगा स्टेट की करी की साइट की इन्वॉल्वमेंट तो होनिबा कनो संग हाइताय जगह सिंग हाइ बताय मोरम दारगा सरकार बुदि लेरनी अदुगा एट द सेम टाइम साइ की एनवायरनमेंट की करी की इंपैक्ट सिंग कैसिंग अदु आइदु कना कना यहोन बिबा करी सिंग हाइदि करी डिमांड तो बोले बिरे अदु मतंग दिं दो अदुगा यहोन निंबा करी की डिपार्टमेंट सिंग दु खरा कुपना थंबिबते सो दैट हाइदि याम लो मक्ता सेम असु नत्रगा खनन नेनरसु अदगी प्लस माय लेंगोय पीबसिंगनसु अमरोम चटखिदनबा उगिदनबा अदुगा मोइदसु यस खंगदबदै तोरम सुयाइन खलें खमदा खंगगदि खमदा थादोकिदौ माले अदो एरिया दु खितंग सिंदों थंबिबते अखोइगी ngasiगी वाफम जे जाइना मु आइगी ऑब्जर्वेशन द थमजनिंग बजे हजिकी तुरेन खोंबाल खोनुंगसी अखोइना लुनाना थमनबो होनबो मतम से तुरेल खोंबान द तारिबा इसिलिनाउसिंग ख्वाइ पुनमसु अखोइ ज्ञान तामिनबम चांगी वखल तामिनबम चांगी मरमदि कइनो द अखोइना तौरिबा थबकसिंगसिना आइगी मिमांगदगी लोइरगा हौखरगा चखरगा लोइरे हाबि वखलोन सि थादोपिरगा अखोइना हुजिक लैरिबा खोनुंगसिंगसि यामना चेलिबा तुरेल इसिलसि यामना फ्रीली चेनबा याननबा तोंगान तोंगानबा ऑब्स्ट्रक्शन मैम पीरिबा मैमसिंगसिसु अखोइ लौथोपिबा दरकार लै अदुगिसु मतकता अखोइना हजिकी चेंथरइबा इचेल से हेना अखोइदा नुआइरक्त्रिबा नत्रगना अवाबा पिरैसि अखोइगी तुरेल इचेलसि लिगलकपा हाइतारे को मसिंगसि वॉल्यूम से पिगलकपदगी मदुना मखोइगी कंसर्न मखोइ एक्सपर्ट्सिंग नत्रना अखोइना सुम ता मोय अदाइगी मोय सिंगसि खोइना ऑब्जर्वेशन लोबो मतमदा मखोइना सुमबा लाखिबसि करिदगी लाखिबनो दैट मीन्स मखोइना चुमना खुदना मैनुअली वर्क तरमबदगी अखोइ सुमबा हेवी मशीन सिनरकपसि करिदगी लाखिबनो करमाइन तौरगा नखोइना हाइबदि सिंबा ट्रेडिशन जो होंगतोरखिबसि करिदगी नो नखोइना हांगबा मतमदसु अखोइ मखोइना कना मोय वर्कर सिंगसिना दुम खोइदा हाइ अखोइ हानगी अदुमाइना अखोइसु दुम तौजगे अदु चेलिबा इचेलसि खतंग चावरगदि हाइतारे अखोइ समसन मोइना दामदगी सिंग पिरक्तबा दामगी सिंगसिना थारक्तबदगी सुंबा सिंग अखोइजु हिंगदे यादबदगी सुंबा तौबनि हाइबना सिंबा मखोइगी मोड मैम फोंगदोय अखोइदा अदुम मैम सिंगसि अखोइनादि मदुगी सोल्यूशन से पोरक अखोइगिदि पोरक ngамदबनि हाइतारे अखोइदि सिंपली अखोइगी स्लोगन दी अखोइगी थवाल तुरेलसि लुना नाना चेननबगिदमक्ता अखोइ होनबियु हाइदना अखोइ कंसर्न अखोइना पिजगिबसि अखोइगी इम्फाल ईस्ट की डीसी द पिजग्रे अदगी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट पिजग्रे अदुगा असिमा मयाम सिंगसिदा मखोइना लखलपगी मतुंगिना अखोइ चीफ सेक्रेटरी बो यौबनि अखोइना पिगी बगैनोसे अदुगा इवन अखोइगी ऑनरेबल सर गिसु कंसर्न अखोइगी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री गिसु मागिदा अदुम कोइ सबमिशन तौजबनि इन्फॉर्मेशन से अदुना हुजिक्सि लैरिबा फिबमसिदादि अखोइना गवर्नमेंट ना उबदा अखोइगी सुम मखोइना पिरिबा कनोसि मतुइना गवर्नमेंट ना उबदादि मेन फैक्टर सि अखोइ मखोइगी रिपोर्ट तुइ मतुइनादि सैंड माइनिंग सिनाने ना गवर्नमेंट नादि लौइ अदु अखोइनादि मसि सिंगसि एनी अमेक्ट ओइबे अदु बखोइना तुरेल से लुना चेललु हाइबगी स्लोगन दुनि अखोइना सबमिशन दुनि अखोइ थमजरिसे अदु गवर्नमेंट ना लौबददि मखोइ इलीगल सैंड माइनिंग सिना रिवर पोल्यूशन थोन बनि हाइबगी मेन मरुइना लौजे मखोइ केस सिंगसे अदुना मखोइना याम सेना डेट 14 फेब्रुआरी की डेट 14 द थोगिबो ऑर्डर मतुइन हौजिके लैंड माइनिंग इलीगल सैंड माइनिंग सिंगसि अखोइ फारो केस रेसा तौरो अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1962 1986 की मतुइना मोइसे केस रेसा तौरो एन ऑर्डर म थोबने मोइसे मसेज अखोइ मसिंग मपतांग सि अखोइ पुसनिंग दे सिंग फिवम से जोको अखोइगी सेफ अखोइ थवाल रिवर कंजर्वेशन कमिटी की माइकैदगी दि असुम बसिंग से अखोइददि मखोइ इन्फॉर्मेशन मोइने पिरकबनी अखोइनदि मसिंग बसिंग से लखलु मखोइगी सैंड माइनिंग फागलो हाइबगी वाफम दे अखोइगी साइटगी थमजदे अखोइना अहानबगी कनो ओइबनिना स्टेप्स ओइबनिना होय तुंगदा सुम कुइना इलेक्टबा अदुगा मसि ngakna select taragadi yes atop topa पाम्बै मैम सिनर कोई मथौसु तारि तारकने अदु एट द सेम टाइम हानबगी स्टेप्स निना विथ ह्यूमन टच अदुगा विथ ह्यूमन फेस साइ डील तौगी रूम दु लहोबा अदुगा मदवाइदो आइन खनबदा हेक हौबदा पगन कन तौरगसु नुगारिदुनि सम सम दारे कांदा अदुगा यस यामना मदवाइदो याम कन प्रेशर तौबिदुसु कमिटी साइते याम कन प्रेशर तौबिदबुसु फयन कले अदुगा यस तौगम तोकपति तंगाइ फदना यारक्तगदी अदुम तौगम तौको तौरकने खले
Roshan aina swagi area se yes pollution huji ki wariba Thoubal area gi wena main pollution se sen mining de tholok puni hare at the same time en kan bada isingi water volume jim jo en kan bada 100% so soba rolam de so loram dong male aduga water volume 100% matam yorodi matat dam saba khope wafom su le aduga at the same time river source da gi sing do phajan laktra di dam phana wang sagera dam lok thokera ising dum de dum warani dam gi wafam se thangai seng na dam hai bisi akhoi gi uji ado ba dam gi shopa gi conceptual kana holai si dam hai bisi ising thatba du na te ba regulate the water have ne ba regulate the weather ne ba dam ising thakita di tungi downstream kamai to turi na ji mo yaudre so there will be sufficient water to the downstream sumna stream masam la khu du na ta ba sufficient level da turi amagi lebam topa to the say middle of the river bank si lahan ge daw ne ba aduna dam gi posi ko da mane khoi gi se world kwani chabu dam 3 ghost dam China gi Yangtze river sentence China ra sari ba adu mokoi gi adu maintain daw na bo honai moi da su khoi sedimentation problem thoi adu hujik lai si hujik ki deforestation ma tang su asumne ko da moina khoi gi se turian gi sing morlak pai ba se sai sediment du yauk tara ga di when mixed with sediment water is the colorless ko adu sediment yauk tara mai ma chum la ne ba ko da moina khoi gi China gi se hawang hori hor lai ba then khoi gi India gi oinu su lai ba turin roi na mai coloring sense lai ke ra matam da it depends on the amount how much amount of sediments added to the from the catchment area ko da moina se America gi khoi gi Missouri turin ha si only 1% is out of say 1% kadalem horam ni 99% is controlled by human from different areas main activities human ge khoi gi interference turin sida so that my river gi laizari but natural process when am thugai raga from economic benefit for tuan by khoi gi mi gi selfish haibitare ko admai toraga occupy to selak gi post ni hosi khoi reversing the thenari bada sa se maramuduna aina su ngasai khoi yam su tamagi ba dam gi wafam se mohoi se dam se kyam reliable oidigi haise ado adequate amount of water should be released for the downstream khoi thai video story sin thai video flood taro kan taro matab da tongan bai khoi problem thei se above the how much water should be down and how much water should be up marandi phajan matam da khoi sedimentation problem su thoe khoi Manipur gi khoi dagi thenari ba soba turian gi khoi what river conservation si to do si not only the water pollution the structure and position of the river khoda moina wangjing turen ha ji wangjing turen gi makha thang so si loina khoi sedimentation toraga turen ji khoi gi tangai hena sahi ma dai khoi phunjel le ado turen khara di hoji prop complete phunjel le ten tha de khoi gi turen jawgi na si loina complete sediment cover tawre phi phawna re turen mathak to da sa san sing khoi tawna re di phulbong kauna re kaiwan de khoi halaman sina khoi hoji su labu lama de khoi na lo una matam leibui myam le mi ne lo makha da hai that is the older say bed of the river thain gi turen chelam bagi po ne lai po se aduna chelam mangi ba matam aduna hoji ori pa jekai thingam myam dagi aduna hoji turen gi lower position sing da sedimentation tori ba Thoubal turen gi su khoi gi dum sedimentation si problem amane khoi gi turen gi bank si ne khoi PR terrace wina shek lai ba ingon oisalai posai thajalai de dukan sajalai turen gi position turen khong thengalak pa turen gi mapal sing si chapkhaira ka dunia amana sum taksala ga dei karum kan da se atop construction mayam samna not only the pollution of the water we should conserve the structure and position of the river structure and position do conserve to targadi atai potusu loina khoi mai lina ba is a holistic approach some different angles absolutely modai su isingi pollution tu ngak na ta bada turen gi chap saba phibam du aduga haijening ba na deforestation gi Manipur gi khoi gi sing gi leriba jaga sing se khoi kham da ya khoi turen gi let use survey to with the darkar oi ba gamena with using this aerial photography how much area is covered by forest hujik sai da maru na thoi ba ising ne rak pa ising yamak ta bagi kari gi problem yam sing se aduga plus nongju tha da de chen ba aduga nong chan na taba ikang tha da turen si pura kangbai film se na hoi di leram damni khara da su chen bani pura kangbai film la ising se amorom dai da mass deforestation adu ising si ade catchment area de ising tung le hok da ba water supply do dum tung koin le ji do sa uwa lo ya thal le hok da film su thing da ba roi swai su long term policy di chang ne bani lo shalak pai area se ai Lourembam Biswajit aina lakchaning se maroina ngasai gi
पुनः चमीन वाफम दुनिको अमु हंजल ऐसे सम ngasai budena lor gano dri Akoijam Bishwajit thamdi thamgramne ngasai sen mining gi manually pekpa duga masa masa hingnana bagi ama oijariba area se su yam hena thingjan yam hena ham tawdaba yam hena disap tawdaba mongda hujiki hairiba aruba ising chelanba ising ne hendaba ani se punna chamina ba yabagi rum leibra seni yama aduni ai ene thamjani se khoi ngasai committee boiro people for animals boiro lengoi pega hingi ba mi singjigi mokhoi gi chakhau thaning bagi khoi da pandam leite ture luhaning bagi wakhaloni huji huji su dum ngasimak lengoi pekpa pek piriba marum bang ichal nausing ngasi mifam phamaga ngasi makhoina tagiba resolution si lengoi pekpa thingbi ganu ekhoi makhatana lengoi pekani karigumba lengoi pek pale po haita lep kono haita di dam se thugai biu na haiba ge adugumba mokhogi yamna solid oiba mokhogi ngasi resolution matai madugi matang do dai gi yamna sungsai takpi gi ba dam gi matang do ai pusan jarakpada kitang joina chumba mokhoina hairibisi dam huji huji lai se thawal turen da sare se thawal multi purpose dam amane mafau dam amane tha dam mani se lai tringai da di mausana turen sina chendarak laga ching dagi chingong mayam dagi lengoi je chendaraga chahi magi turen khonung sida pana kupam bado imai bel singsina longning na nie ga magi khudeng darik soda puthom lengoi ni huji si dam mani sajan gi banina yaman sai tapi gi ba ising je magi educate oiba yamna pung phane ising thadarak trabrina lengoi se makha ta na mu kupak tre bet chida aduma lengoi kot pi sing lengoi kot pa sing je hingna gi lambi leraktrabnina thaingai tori mapan sida miyoibana tadringai matamda sediment oina tungraba lengoi a leinung da meter 3 makha da leiraba lengoi singdo hujik JCB na kolaga chambane ba mathak sida adu hujiki oiriba film sida di lok damani se lokthoga hana gomna chendha waiba du chahi chama chani changa do yam rubo problem amanina hujik si ministry na hadi sustainable sand mining management guideline haina environment and forest na thokpa guideline amale guideline gi matung ina moina hai kariguma sugumba yam minor oiba apik pam pham da tobo mining se tohonge haibatar de manually mining tohongadabani kariguma mapham jina turen gi khunung do oiba tar de turen gi sing je nakan da thairaga lengoi chamba sina nakala mada ising mayam gi thakna ba ising nakala mada sumaina divert tawraga ising gi khongjen ju ka hendaba lengoi chamba gi khongjen ju ka hendaba adu maina singa dawni karigumba 5 hectare gi makha do itar di JCB machine sizinaba yade haiba du maina moi ki akupa guideline lei masi guideline ji chatharadi hujiki lengoi pega imaibel sing yum puri se puba du ngamnen khali matang asida yamna maru eba factor amadi imaibel ngasai nongmada lengoi pega lupa cham nga nifu khaktamak tanjaba masa masu ade imung manung puri ba imaibel sing na lengoi pekpa thingak pasiri mkhoi gi thamoida phawronggadaba awa do ikhoi ju phawbu ngami adu hen neina ningai oribadi mkhoi jinate ngasai JCB thadariba JCB loiba ngamiba कोक्रेन थादबंगमीबा ट्रक कया थादबंगमीबा करोड़ पाइबा मियोय सिंगिनी अखोइने हेन नैना गदोबदी नसाई माइबेल सिंगजिदी हाना गाइडलाइन पीरिबा मदि ट्रेडिशनल माइनिंग सिस्टम दा तौरगसु मखोइ नसाई लुपा चाम निफु सिदी माइबेल सिंगजिदी अदमक फंगनी हानगुमना अदो ngasai पोक्रेन सिजनरंबा ट्रक सिजनरंबा मियोय सिंगदुदी ngasai लाख तालंबा लिसिंग तालंबदुदी गाइडलाइन से गरिगुम एक्टिवेट तौतारदि मखोइ जेदुगी पैसा दो लारोय मसी गुम्बगी मतंग सिदा ngasai कैसु खंगजदबा इमाइ बेलजिंग लुपा चाम निफु चाम यांखैनि इमुंग पुजरिबा इमाइ बेलजिंग सिदा मिसगाइड तौबगुम्बा लाना खनबा भाप तादबगुम्बा लेरि मसी मकाताना मोइदो दुम स्टेशन तौरगा याम चौंग चौंग कोट याना फिल्म दुने तुरेन लैनुंगदा तुरेन खुंगा ngasai gi khutna manually कोट पर ट्रेडिशनली मोंगदा कोट पर सिंगदो लेना सोम इसी करी फ्लोद वाटर पोल्यूशन की करी फिल्म दो खितंग हल्प याब फिल्म पुनः चमीन हंधरप याब फिल्म चाउ चाउ मेशीनरी सिजनबी वाफम येस अदो JCB मनातोन छौ मनातोन मानबा चौबगदो क्राइ क्राइ नों पोलरसो पैसा लाकनी एरिया थीबियो तुरेन मनुंग कुमथरगा तकतना तौ फिल्म दुरी तौबिरोनु हाइबाने पुकचाक थपदि नते एरिया ऑफ मासागी कनो थबक सोम खितंग होंदो हाइबी वाफमनि सम हाइरगा लोसलपै राउंड से अना थमनिंगबसे मरुइना थंबसे ओजा रोशन दान लाक्सप्ताई मदुदी कमिटीना कमिटी की साइट नतब अतोप खितंग लार्जर पिक्चर एरिया अतोपम द येंगपम मीम द हंग हाइताई लौनिंग हाइताई मोचे नरांगी स्ट्राइक से मरोम दाहरदी 24 आवर की कनो स्ट्राइक नि स्वाइ से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ना डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर ना खंगबिरकांदा मदो वारी सानसेना मरक्ता लोशन की बसे आई मरोम दाहरदी यामना पुंग थगुनेगाई बा डेवलपमेंट स्टेप्स ने खाली अथॉरिटी साइट ते सो अदुगा मेन ओइना अना लोरमदाई मिकुपसे हंगनिंगबसे ngaranggi protest agitation amoina ubibra natragana ngaranggi se just yam achouba awareness campaign amoina ubibra kamai ubirosa ngaranggi kanos masi ai motedi masi tangkai ne na ai lojage ai agitation ju tangkai bani awareness ju tangkai bani
मरमदी अखोई मणिपुर से एजुकेशन दा अदुम याम फजना अदुम करी अदुम थोआ थोआ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या अमा लेबनिना मसिदा प्रजासिंग अदुम अवेयर ओइबा अदुम कमाइन एजुकेशन तवनी मसिदा एक्सपीरियंस लेरबा अखोई कम्युनिटी नेम लौजै द सेम टाइम अखोई अवेयरनेस सुनी 50% अवेयरनेस ने लौजै अदो अखोई हुजिक याम दरकार ऑलरेडी वी नीड so much awareness regarding this river pollution and river floods maduna khoi to toan tongamba lam gi thawan turen gi problem du wangjing river gi da khenaba yai nambul gi da khenaba yai ana lam du gi leiriba khoi gi parja singna turen sing si karmai to duna khoi gi sustainable use to ya ba long term use to ya mo si naga gi haiba gi da mo tai khoi na turen gi maram da khoi awareness khoi leiba haiba si khoi yamna mo darka oi tham su Lourembam Biswajeet ngarang gi agitation si agitation mo na pung phano bibra na traga ise like yam chogo awareness campaign ne na ubibra kamai ubi yam si Manipur gi ahan ba sumai to yam na sai ahur hokro du thambigre atopana to nei si di mai magi personal gi na traga like ai magi imung magi du mo agitation sing ni ngarang gi agitation si di Manipur gi khwai da gi ihan han ba batai mayam da milestone oi ba du gumba agitation ama kam awareness ne na logji Akoijam Bishwajit comment thambini masigi si akogi mot di hai tare akoina chang agitation ni ngarang do ban tawni miyam da yamna kai ba toi ba na thakana apan ba thon gan kham bibra ngarang gi se pan dum pai aborom da ge awareness ne yam toina kau ba maram adi kai tai maram budi yam le le ga maram atop atop persina bandi yam kau gre du ngarang gi maram se khara top hai ba tai so agitation oine whole as a whole bibra na thakana tawbilim na awareness ni da masi khangun ba su mathuk tabni kai ne khan bi rak pa mi kup su lak prosina aikoina khoi ngarangi agitation si aikoi toan views ani ahum dane khoina tawjabase aikoi first ahan bada mayam sing si Thoubal turel si motle haibasi khangdaba yauribra masi sima aikoi khangan ba ma haibadi government na haitare khoi di authority ni ko government na Thoubal turel si motle haibasi khangabra khangdibra aikoi khangan ba ma that means अखोई ममांग मणिपुर तुरेल ममिंग अखोई थौबाल तुरेल से मरु इम्पोर्टेंट मरु थौबाल तुरेल अखोई गवर्नमेंट थौबाल तुरेल मरुंग सेंबगी सेंगनबगी लौखलपद अखोई नुंगाइदब थौबाल तुरेल की मरीन से हाइबदी अखोई थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मफम नतना तोंगा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट अहुमनी फावरगा चलिबा अखोई थौबाल तुरेल से उखरुल डिस्ट्रिक्ट इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट थौबाल डिस्ट्रिक्ट सी मतिक सी फावरगा चलिबनी थौबाल डिस्ट्रिक्ट सी कि अखोई थौबाल तुरेन सी अखोई गवर्नमेंट ना मसिगी लौखलपद यारोक्तबा सिगी नुंगाइतबा मा मदुगी सिंगदो थौबाल अखोई गवर्नमेंट दा मा थेनबा मा अपील तौजबा हाय खंगनजबा हाइजबा मतम चाना ताबिदबगी नुंगाइतबा मा सौनिंगबसु खरा अदुगा प्रजा मयाम सिंगदसु तुरेनगी कानबा तुरेन लौरिबा रोल तुरेनगी इंपोर्टेंस इसिंगी important sing che khangmina si haibagi awareness sama id paugilam su pibani sam nare kanda adu yes ngarang gi du yam striking way amorom da yam tangba ban makhalam ni madudi turen kan sena ban torok posisu achouba adi yam ahungba kanom ni asomom da du mathang da di yam achouba awareness campaign on pangthok piro akoi media gi role su coverage to mathok tara su koi laksage invite to biro next time to the awareness achouba on pangthok si with ban galona awareness camp ti to si sam nare kanda thank you Roshan aduga Lourembam Biswajeet aduga Akoijam Bishwajit ngasi impact news studio lakbiba du ngasi ge agenda Manipur se mapung phan bi dongta loishalak podai ni kai khumnu cheri ba guest so mopu amko na tagut cheri ngasi ge damak ta impact news ge agenda Manipur matang silo sanjana batanjai role adulandam se tholiba thokdok wa thok kya ge marik sam report ke damak impact news mi yeng ta dun lebiyo